Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Menteri Ketenaga Yadari jong ke India, Rajnath Singh, Menteri Pensoi kikot kislah jong ke Shanghai Cooperation Organization. Baik kali kejing Menteri jong kini nama bagai China, kamshim la pendram Satya, ya ke Pakistan, hadir ke Jingïalang ke belajar Pahalgam, ha ke bak penderung ke nong jong kai ke la syap peniap dusman, ha ke leno ke bandar Pakistan. Ke China ke penyat ya ke Jingïalang jong ke SCO bat kumjuru ke Pakistan kelap persang ban lek klan ya kamat ke biadai bagi kam lek no dak bakim keren AA ke Jingïalang ke belajar Pahalgam Henry kelas se penban ya kikot kislah ke bedan ke Kerteng jong ke Balochistan dak bakin no bagade ke India ke Kirshan ya ke seng lek no Baloch ya ke bagi India ke kentat Mardor dak baong bagade ke kampo ieng jong ke Pakistan. Hagade ke Jingïalang jong ke SCO ke pelalong hakuing daw ha China Menteri Ketenaga Yadari ke India, Menteri Ketenaga Yadari ke Pakistan, Kishong Mar Persha bagi Mishim leh kerana AA paramaki. Ke SCO ke dega kenuhun jong ke South Ligiri kata ke China, ke Russia, ke Pakistan, bat ke India. Rajnath Singh mula sangat tinggi ya ke Pakistan, hadir ke Jingïalang, henry klan bermi Kerteng, Usyong, bagadan keri ke babai tingkah, bat Kirshan ya kilek no. Mula keren syai bagi India, kadam Ayla Satya kum kita ke Jingïalang. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.